Dilolostro YouTube channel la hi le xigodini. Okay, ni nge le xigodini namuntlha mi fike kona xigodini xa mampela. Se swi lava ku tlhekeka xiyimbeleri Mr Post Mr Power siku liyeza Ndlovu swi tikomba se va lava ku bifa museketeri swi tikomba ku ri na museketeri loyi a nga nyanyuka hi nga tivi leswaku ri museketeri loyiwani a nga va a nyanyuka ka swiyenge swa mabulo a pfuka xiyimbeleri Mr Post kambe swi tikomba Mr Post va hlundzukile kumbexana va dye biriviri naswona va lava ku canganyeta museketeri loyiwani hi nghoma ya beef. Hi vone laha xiyimbeleri Mr Post va nga fika va posta ka xiyenge xa mabulo xa Facebook laha va nga fika va vekela mujahana loyi a nga mbala na timpahla ta kereke ya ZCC tikhakhi lahaya na xidloko xa kona va tlhela va vekela na wasati hi nga tivi leswaku ri i mhani wa yena ke. Va heleke tipost leyiwani hi ku tsala leswaku n'wina mi nga kusuhi na mpanyula lowu n'wi byeleni ku u ta rila December hi dya hi yena December i va vekela swindzilwana layani swi tikomba Mr Post eka album leyi va nga tshembisa leswaku ri ta huma eka n'hweti ya N'wendzamhala va lava ku bifa museketeri loyiwani. Swilo swa muxaka lowuwani Mr Post va swi endla loko va bifa vaseketeri hi ta tsundzuka leswaku ku kale ku va na huwa leyikulukumba endzhaku ka loko ku ta va ku vi na post yin'wana Mr Post va nga tshama va yi tsala va lava ku bifa museketeri ni kombela ku va ni nga dziki ngopfu ka yona hi mhaka ku hi yin'wanyana yi nga hetelela yi vanga na nghoma ya 1 million mara a yi khumba nkulukumba Regional Zitha na xiyimbeleri dokodela Joe Shirimani na tshemba ma ha yi tsundzuka post liya. Se swi tikomba Mr Post na kwalawani va tshembisa leswaku va lava ku yi cakanyeta museketeri ho pfumela leswaku ri a nga va a tsali marito yo ka ya nga ri kahle ka swiyenge swa mabulo leswi nga fika swi kwatisa xiyimbeleri Mr Post. Xana mi swi vonisa ku yini ke mi vona swi ri kahle loko Mr Post se va lava ku yi cakanyeta museketeri ke kumbexana a va fanekele va ya emahlweni va bifana na va Benny Mayengani the president ke hi ku lembe ra kan'we a yi chayanga kahle timhaka ta ku va Mr Post va lava ku bifa museketeri leswi nga tsala nghoma ya 1 million. Mi ta avelana na hina mavonelo ya n'wina xibokisana xa ku tsala eka xona mavonelo la ka Dilolostro YouTube channel hi le xigodini leyi i channel ya n'wina ya ka Gaza. Namuntlha ni lava ku vulavula na vasesi kumbexani va ka mhani va ku loko se va tshikiwini na vona va vheta va ti tshika. Mhaka ya ku tshikana kumbexani ku tshikiwa ya ha ri kona naswona ya ha ta endleka ku ya emahlweni. A swi sunguli hi wena ende swi nge heteleli hi wena swa ha ta endleka na le ka van'wanyana kambe u nga vheti u ti tshika ti zamazaminyana u ti phoxongaphoxonganyana ku na siku leri va hlanganaka na wena va nyuma kumbexani va dana hikuva ta khwentana va karhi va kombetela wena u kuma leswaku u hlangana na wena a ri na munhu wa yena lowuntshwa loko va vona wena va ku kuma lokokotso va khwentana va ku hi liya phela ku ri yona khale ka munhu wa mina kambe loko u ti phoxongini u ti zamazamini u ti phatunulini swi ta nyumisanyana na ku va va ku komba hi ku loko a languta loyi a nga na yena a kuma ku na wena u basini mani u kahle swi ta n'wi nyumisanyana se ti zamazamini nyana bombani to come nice ku na siku leri va hlanganaka na wena va dana kumbexani va nyuma. Okay, ni nge le xigodini Namuntlha mi fike kona xigodini xa mampela.